Oy malungil itasil silmora. Arogul adar kok mos bil tun ini mertia. Tiang mal to betsel program ra kasi sa akla. Tiang agiblem siotara senator Udim ma senator Mariol ma senator Cuarte. Senator Cuarte atri mo al smul mal sum mos bil medo me agi di me osisibi me metelor ma. Digi droga ungin medengel wasitigal te derubaga. Amlarngi audiswil girela tial dolgeringin wasin tax reform rablur belo. Adra ngaringisel imora bill 11-15 lururngi adra ADB. Odru clean mor olbira kalulaw makadana masa olbira kalulaw mirala blur mga mokringi. Direct ngargia bill gilt maklit galte del senators introduce ngira bordo osisul time tratto de sel ligera ADB VAT diga gatal dring si isel albora committee ra ways and means by assignment tra president tra senate and men mutrela TMC omral wasya igagid التغر او ur توبد المرة مثلا olbira kalulaw او spal la blue momdenge ولو من spal la olbira kalulaw المرو قلت لك را alla اسل سوما senator otobdia o deswel lomtera algo constituent rin mo naman olbira kalulaw ya presidenta ngun sa committee gidel bongra ringi yang girel ngani al sal san dar tamaloy klubsel bol sebe la committee lo ringi lo mangela buay ma ito ko all involved brother belaw ro ko men muter lang sige del 11 das dori adiga katal dring si isel kadili ng si mo madengel wasing ay gamlet tublo luldas sura tax reform el mora madal olbira kanulaw ya olbira kanulaw men muter ela al time hindi aurora ibang oite imo di nga mama ulum dasur wasing girela adra blul kukwate alle mo madang lisel google de suite tigalte del senator la ya om subel olbira kanulaw mo subel lugil mililta siya ulo makno subel ngutial TMC siya tigalte ya unfortunately hopefully may show up Dr. Cuarte mang swakal ngutial te alle welcome regmilterong kaman sulang lang badingil wasya bela ngara badingil time re lamang to ka sawad lendi kom sulan mo sabihin me kung era invitation ra mamang mo sabihin me kuks mo di o singiuma sel mleul de swiul girel ti al tax reform no mi ultibdi 11 das dori aktingun merse merenga sule mo me senator Mario le merenga sule me senator Udim kumam om dasur wasetial yung la a global goal len to kar adel el altaima ku umral wasitanamo ariya temil guktun in mera TMC o meset yang ako ngasen flat te flow te lomso adul bastrir mong maswede ku kasis akra tial gugul deswi mong maswede lungil militro si tialul deswi meselul deswi la ADB ngararingi awil moral ada belaw ro aktingun merise kura klol adel ngartiang makma meska olgion ebol berige mo sa senator Udim eda adul el bor ya grik yaktul to rakrik ra Yaman saule senator Toribio Terboidum comme la retire dir comme mon klo interest tagal dire la boy mo comme la tel buk ke station organ dire kal sepeda me buk mo smart ay gelo singe del dire la belum man bring asulem mam sera kora ngwa triple time kora dis modelo asing ra ul magimin mo ko selvin sera lgotol top tal long vessel tax reform ra tegi longo lo sembat or PTSD ya baten di ko adingun me kora rulil mo ngoti akle lo asing ngodo ding mo tega bat sel lgotol top del me ko madino me se ko setiang kadam atak sakal ma akarang yang ramo ko tom da sel ultur tel ngaring sistem ya ko ase atak sama akal magara gaya usbal ada blur belum kada mon bila ada import tax ditira sen dia
seldo mesra trigger guk misal terbil to ase seldo mesra turiste ngwalo mol mera blur belaul subil ensure tial dal hara importax sa gal del restaurant to mur mga gal dimna hara importax مسيجي دي لو مساعد عملو مولي تيجي لو ناس لو ستيال existing تحصل دعارية سبب دعارية كنت مقلة يجي المختار العادة سيجي الكونسرن ما أقول إنه كنت مقل سيجي الناس الملا لو أسي بول سبب الموتشارز تحصل ما لو في سر ريستوران سل أو مورا ريستوران ده كمون مبرر كتير لو يا سل دو كاسين 10% تحصل a restaurant di sedi klili agi di lilian number nya sebe lo mesa sen number lo se ko arai braga ngaran number nya ungin mo segi deng mo sebe lo ase marturi selmel bolo mo restaurant te mangai gel galle hara taksel agel dimna to ase ne claim lo ase dimna kala hara taksel dimna segi de dire gal lo de kyal sel lo ase do mesa kadam no pandemi ko mo amlo nya albur ablu diregal domesa mga pandemic ngani albur ablu diregal domesa ala laklal diregal dimran morba le togo asen diregal mara angara igale orngi laklal ora sela blura miguel ma diregal aigal nga dialam diregal mong masala ma gigi dia domes mlo di buku segi del bilo ase mai tirgel ududira adal musul lowrol mo up to 8,000 amo hara 4% income tax. Tirgel ngara ngalakra 8,000 mo 20,000 tirgel ya mo hara 10% sel ngalakra 8,000. Tirgel ngara 20% 20,000 mo mo hara 12% tiwai sel ngara la del time. Seguida ko amni moktel wa sem sin se ko ngara klol bole bol sibedel mutial tirgel ngosor ada balu. Tirgel bol sibel bukke garel ludouda dungura ada belum bol sibel ngarinya teribu cloud udil lo laban masyo ada ngatir dia kalsar cloud ning ngarinya al ngaswir tir segi dia ko man mo moktel wa sibel bol imora bilas el model el direk dul tuiringi mutial imong edo mes lo asing ngara igar boring segi dia man moktel lo ase len agi nga kamal umra lo ase tial existing tax aldo kwasing namo ut outdated hindi tiah mal kan outdated kaiga sistem ngaringi rabulad kumra la se abrula senator Rudim ala mos modil was tiah mal atter aklu la bulwa gun mor segi de mutumal men asulema segi de akora men da subi ay tegi de lom sel tel 11 da story ya kaman sauleng kam mek pesko yung le senator Rudim am kora kan tiriro si subject de Sulage Mr. Toybiong nga auktim lo sa support telo introduce nga Mr. Mario lo nga lapto kwarte leng kel tax reform 90 pages el bill el mom saudra value added tax ma di concern na ge udra se adra balu agir el mes agir rogul options atir el atel dobar el ang takmulo asang makit kemla mamuut lul de swelta ang yang number 2 la sa sumaringa kantilang nga amarcha kamo olta Marsum tumadek pong nga nga amarcel malita tul ngaram da kalo ort madakat mo pre altan ngaram tadi sa dimuter o itilang matong lul de suelta ya adra blog na singilin mo madangan ng clear marsum nga sang sektel da ngari elang mo to da rogul memo do wesal adra blog marsum guk mal digat sa ada ngul mo rablo mul security mga nakenen tri mo ogera por de la tax tiale tax reform senators ma Minister of Finance admit na record legal public hearing wasen timla tira malu sering bulak masetyang lobal sao dringi malu tortrang morablu aku plan propose mo amendment ringi wasetelo lu sering experts hindi ra kita termonet masa committee na to the draft report masengal niya ko uldas so soil mamolod ara tax reform proposal proposing nga expert mang actual ko kumes ring ya un makwasengong il dawa sa galtabrol option ning wala mo awanay yang prescription expert tunggal di malaringi ada ka ngol daswel expert may malod ring kan sumo ka malod ring sige de klisi il do bang sumo ngod il morsel swat sige doctor ring itragi dar fellow colleagues and senators and imla approve ring lo sing sabael
kung all the soil expert medo si in morsel sa maklokkel velaw ma abok pagi karngi ul menggel tablol das ngora mo ka to kai kat toy tege dingu le katam lahit rak parom tege dingu le tamlak mul expert di at the same time ko say medang at in morsel sa melas kum tamlang of in moy say lu trun ro ra blur velaw e mo ay sa say gagi tumbral somi saya nga kati concern udra a process mansum ngari yang sang set program at makli at time nga electric mal bagi klasumong shift of power ya al mura a government makumbali ya berada alungar nga adat dalbulu saya kita ko tapoy kari wai semerang kami to ko di tribal tatringileng gudeng serga ko as tial 11 das dori instead ang maududira adra belum mem kedolawan mo endra ire every fund kita bai TV ko bai om das luasia armusuka telang atela teksir armusuka telang atela teksir mo alsum kam suka gere ludo gere share ka gere taxel mo har armusuka klo ludo klo tax mo wal kora au tuira gere ngemra alsela government esel ku klombra nga katial ku imonga wase tigel musuka tru em tela merio adolau dudil mo endra ire alselo ko tiu klub sial sum ko mittiger gaul kita kayas ngara umum das uringin klungoler alsel tax differences mo ga garusil income tian ngari ra ngara umle garus on dispute kita talu das senator asal income ringi levelam na ringi income tax refund ringi ra ngara mo sel up to 2000 emlol mo mering gira ut maklawul mo kadam lot change ringi masang sila cash flow mo diri kalau misal tiangal luasia kalau misal neighbor gira kwam lete ulam ringi ro gira mo pala taxi mo no dia kal sabil hara ari tax refund tum lo force tin no mala lo no mo hara tax refund سيجي دي هذا مصر يجي ما أقول ما قصيجل يجي الداس لو ستيال البانغين لا أو نير رما يجي المكلول بلول مكلول population رجيم مسبيل كلو أخر رجيم مسبيل قط مكلايجا التيال بلاول مال كغري population رجيم مو مرينا تيرا ما يجي الدول الغابنين تامو سبيل ما مكلايجا يجي البرنامج من سيجي دي أقول مرة لو سي bay suma sebedo mo swira ad lagi dam nelo sel al time na start mo sang sarak la ralak lalo afraid to mo mas min al time mo sebedo work instead ra to badia mo seklia minimum mes ndi khat sebedo ndi khawdu de del gel say edi dong mo si selo la niya kabelment madibol lola 8000 medio bol 4% instead ra 6% sila nga lakra 8000 modori bol 10% instead of 12%. Saya give sebel domesringin sebel ngoswira agar tangge keren tinggaringan ngoswira aguk lang klela adala saya give keren. Ya club gul la kung club gul do subay kal tablong abay question ra ke senator udi mas ngaram dia ka teleman ma telela blu ko musubo sen immoral la ngara kam kora dong ia o singela olbira lula lo singaram men mutel al time men dia kada sa subelsen imora 11 das dori yaktire kal milsa kapira babilengem lua ongora ogera olbira lula lo singang aram especially senate committee lo singang aram dia kal tal maral tablong leng ngosisul mokte kadrut termi the Masadra tax reform, magmim ko Masadra tax amendment. Ako mas say a term. Kami amender tial ngarngil tax atau tidak la 11 das dori. 11 das 15 at a reform tial rogil tax wala. Nglang ra ulang dim naka-address mo tax ra 11 das dori. Saya kira Mr. Toyok siya kanser na akmal bigik saya kira. Tengwal imol bulur pelawol. Ako uspe at ko siya unfairly denied. Ra opportunity lo meso sen ngaringir elang agim sagi mo meeting ra committee tok masenda ka speli lower ngil tolong ada sisil time magi magut maklit yagi and then abol ngaringat teme tok mumrut yagi dal 11 das dori di sagi da mo ko tribal
kora concern girel se le tiang am saudra de sisi tokora tax de que salval movit krengi udria atial wase ga di momalarngi len condition ralo nang wal imol bolur pelau na ko sangan wasit ke ya di immoral de boringi de ka ngod ul dasol de boringi segi da mak pigi krengi len waya di do kada dim lam de ro we di mo jesus wasit medio orar betul segi de kada lo otlerni ya pigi krengi udra gale presidenta le submit budget 2022 emle katrengi ra more than $10 million, about 18 million. Mumle 102 if I recall correctly namo 82. Makmin ado atara adeng wasay other indre katmulo wasay say approve wasen sepem adjust ra budget e harabal sen. Sa expenditure side. Jakabo mo ngari ke. Jakabo chensa la chensa language piang. Mang ram jakabo message expenditure side. Adjust ro president lang. Yaguran sila netar reflect mo nga sa ngomes cycle expenses. Etral malida cycle dia ka malu total expenses lo ma after government rogir. Macam mga segi dia belum bela dia kalau tengah igay. Ngaram kadam achen sila la en mo rio 2 years permadat. Ya budget ada doleng ngari la ta. E toka dia kalau tengah. Akunda siang ngadela olvira kalau Director malungin sa Ministry of Finance ma President kasi tiyak kada maral matulgir. MS ay karogulo uri all tiger rogul options available. Waigal elang ani rebila center sumsada Mr. Marion ng malaga resources. Mabibila te ala revenue growth. Akpok pit kangi Mr. Toribio ara oy tagi dulurio ra tax reform was in condition prescription ra outside the institution ilul Waya bladong wa belaul OCS imalar segi da se kada algo kada kilingay. Sel di kilingay, se dim neto korangol ang dis dire kalbol formally kada ko ngel. Ngel dal mame sa option se mo se kada malmol malmo atandia. Di waitel Paris agreement. Tar adam lon di se kada kilingay ngel di ngutya. Etya gid ako kami tiya mela sendia kada ko chen sering pok stop. E ada ko se obo kom kilingay. Masel gumes imla ngalinya awanar omlokoy ma omrura. Mana mo to koy. Record iso kan notra kwa significant sa terol bira kulula udre. Elang ngokotri matarol bira kulula. Egun nasra adra blu agiri loger rakama mga alse udre marpek kukulungit ra adra blu sebo mongi lo mes terol bir. Ela amle chairman rawi chairman so ngey. Amle senator Florida elang Cecil Aldabel. En Jensen mo Jonathan Isal. E kore nga kamlara kita amlara sela ngey lo bira kulula. Ya Mr. Mario, karena Mario ang Minister of Finance ang ngero bira kululaw. Vice President. Vice. Ya ang itiw lo bira kululaw, yung lo senator ang President Surang Luis Jr. Ya ako nebitar lam le Mr. Jonathan Izal. Elal bulsa bolong otruy ang kuklo Chairman Rawi Shermin, siya bitam de kami Mr. Izal. Elal long otruy matang elang Senator Inabo ma adiligit ta munggo rabitar line. Hindi serbo momes kat program lang madura telekausisak lang yung lamado di sila blas ang erudart madaringen milyon. Waisi. Ela ay segi da gedal mutul reset tringin mutul may yara adal mutul ay sa sekmat tra berset tial bulu. Leng dik tegi da dikala COVID 60 million plus emergency loan 15 maling misal bataknan. Adik bagi kari udalo sa gedal mangkalangi ke protect tringin sa egel option sa gedal ngarget. Nesum kada di multilateral regulations sa outside institution ngel osmri olwin marogo ile kada di multilateral ulabang da. Rato kala kaldong mato ang ngita law daw matro baliw law daw. Elan dim na kata atamel lolbira kalula basaw da tial 11 da story. Mang ako dim le ultur rekomendahan le baik ngigi din mora 11 das 15. Tiagi din ngara madala senator il all time. Kami di kung general idea kami tial bol la engungira ruatang yang makitra ruatang kalau mau umur. Le adan di wili gitu roh. Nakakusel Jackson Mega di selo mo yung karingim sila kim gotlo meeting ako kasi ay kal claim rigid wase tial nangaringi ya beto ka kantil akno mesay hindi kal manal kantil ala kantilaw alito tulaw ro. Masira bol du kasi kada mortiang ya kasi mangaram kada maatak sa kan niya odo maralo siya ta bela o spese ang iso sa gidel ikal kada man na mol tuira ikal gidel kalal dola ikal bela
segid ya kul mesingil wasit tiang kadiko te waseng mong mas ara laklalo admita minister wase oi rogul censa taksa mong mas ara laklalo mengaram ko do mesingil memberingar ada belu emorni ngakambal aku meral wase sel tingil la president wase aku tar ada belau agire tol tirak ringi ma minister of finance menjadi tol tirak li luase tial taksa lu memberingar ada belau agire tol mun mere igid osi ke sel uriol memberingar ada belau Menen atia sel do mes ni ul magda mulgo wasit tia sel do bera tial bil. Ila kada mo malal do sel minister of finance sel tial bil sel de me. Yung wase sel do mur sel legislative findings wase do olbira lulaw fines. Tiang olbira lulaw giral maliba. Awla do bela. Segi do umdas wase mengira del mo mesingal sugo mong Kada matikal nil wase oi tiang adio mu leng morba para laklano momring ara aklang ara adbe mobra aklang ara adbe law engine mul mere kita morsel bil gimur tabdil ge umra se segid dia among oswira adbe law emo abarada mul mastir adar marai kel belaw men mo o mur ru restaurant amo sabil hara taksela gal digid al adbe law dia khot hara importa ta gal ko se tiang helper ada belara huk segid el moktegam segid o singa kalwa singa ka dimle ole la koste da kal sebe del morni le gumra la segid rogul chances nga alceltia sebe del ngartel current sisteme en modo sel du kwasen tax reform dan dia kaldu tegi da tax reform tel current sisteme nga ko umra la sel implement producer ni adria reform ra tax ra blur bela Direct sa pedra motor ni wasen tax reform. Misegi dia kumara ni wasen tiang mo mering ada bela un makasisegi del kilometer tu senya sebel mo musitra ada mo at least el nga tagi del level lugari del altamra ara la klalo masas el rigel da sebel del control dit tagi da sebel del control ni magase dolmol mga calculation system. Kami paska osisiul gere senator udim tengara benefit tian meran mil blal tax reform tian ngara madar olbira lula ya agul tirak kra akram de ngara tokora government tiam la motoy len dirga ngara drong le ngara ngara longa public hearing executive branch auto statement tenil wasit tiawin rigi tiam na mo gid ulo itil ngari gid makum das we tial process di dio multap tru de tia dos temo tirar ro na mo sorir tiam kato ka dio mesino sel 11 da story se diga voltoy se bring dar mulo de sul girendi sel dong utiang engrang benefit ni marngarang mo gurusiri in your own words sel ako mo benefit piang Tial luldasul mola sel doreng sila tegal misal dangin di bom ngalio ala government masyo bay de government taw al mutrakrat ma maududi e ko de ngusel ala atak sum saklol gombali eng mora consumer ingen mo ngolo sel barra aro gula adro mara klalo kita grablo ela sel mo mesara ong itulol bil ngaring sel RPPL nandas sport sel bill number 9-14 Siya minsaw tangi dim na 17 pages, elang namo 90 pages. Medro si siw lang walong alio akong bali lo asay mo mi rate of expense. Ko de mongri ra adra consumer. Agita mo tangi tomar ko asay botokol bulu o spare ni. Magidre klombra lo asay kelel direct sa la ulgom sa bel. Ya kami tira adra olbil gidrom tela adra wai kam mau ai sa sengal bulu osper ni ngil basrira dang damoda ka albu regal bulu mo siguro wadi mergia number wati 180 sam bulu na change with for get change ya asegida bok pi kangi ugrera achala edula bulu olbil ra bulu como gidrom ni adra bulu ase on dilong makmo ko ngetia Saya yang ngara no se ondang dirut ang magidimo sekyol waisay. Nga kadira ko segi dalo. Asum tartel basyo, tartel bulu. Kamo wai sa sentro ang malungin pasrira abrula. Ahuri pengen wala adre kal V80.
tara mal toka resources ta ngim sisi belum Waise. din ko adre kal mal to struggle ara ade di wai gidel mo do spe kada si spe din dire kal klo amon del ngim dire la vater tirma government tirma ya tia kunda swen un mak mo mention ay kan na mo kal pasega ay kan na mo kal olbe la matetre da dorura bachet ay kay gid ya au un makadamoram ta albasul el dim le gid Yang kuk tinggi de sel botol telak lah, seng nak mu expert lah, setia kita kerut tilang. Kita ada tiap bulan aku ngaras kelet yang, kita tiap malu krok kalau boleh tiap kalau biasa, tiap mal mau tu, tiap mal ngaramong atau miru rengi dan angala. Atas force, yang lo dia akan mengain. Ilang aring isel tokoy wase tial mangai. Ya klangar kita motagar ewal basen. Yang alak lah saya. Sendir wase lo uraw deswem. Tidak yang alak lah. Maklo seng maklo yang alak. Bal sukuma lua suma ara labra samle dorida la en murbabara. Wai say. Tol tira kertia kita. Wai say. Mal klo impact ring. Ngarngisel original bill ultu dar adra EDB. Isegu mdas waseng. Tengirul ado tirakra amildong toko yang Minister of Finance. Amne to madra olgi olbaya wase esun ese gimgot maklagi mo brief ra adra senete. Paisay. Yang ulo dersil mortir mo orulil molla. El alblan chen seringa senet. Dir ka para mo ngi misel urunga adra EDB ada ka dire mo tur adra EDB adang adra li aigel le uldak ra ko trul wase. Tia gini del muruni la ka mo dia ka tunga lo nerdi. Paisay. Siang ara deswiu gire. Kapal ekor ka kuram na talo mo dur adra EDB. Ya kora dia akio mesel tiang boy dun wase tiang akselin tia kel dorita 300,000 marba pa ike ya mortal PTSD. Ya igumda sa ike da kel mo du kose mo mali ol gombali. Lagi ya mo control tial el asel 300,000 merio aman mo artial current system dangari. Makase ngaram ko dambre artial baise. Mungira maklol gombali makitra mikiril gombali. Alsum ne sa kung by the increase ko la taksit tigel maklol gombali. No mas tege dia segi dia ko mesril waset yang mal gora rulil gora combination ngil tablong. Mbul ko set kal nangarnya dia kalmi. Dia lugu ger dal karat dia. Jongiran mabulin siya ngiran maraw. Oh, lugu ger el atirgal merut telur atax por claim lo aset tiang mangit lenda karula urir tiang na mangit miged lo mokpes mora bes e pola karula urir gadal mut lo mokpes sistem ngari ako nga sa igivya ul mang direkal man mangitra tugora urir sumar adan brut urir ame to bel dirga kabol to alla etir bol du kaset tial gi marinya mangit tiagi dello mara urir ngawin أول ما قاسن جريد المان مغرق هذا بلا الواسه أقول لك الرول أورير هذا ما قلت أكل الواسه تلقي جدي هذا أورير ما مجيت ندي غلا ما مجيت هذا التاكس خط الباورفول التاكس غارينا إن التاكس إنفستيجيتور تير غارينا التاكس أوديتورز غارينا كاسبير ريمور روي Ilang ngaring isel ligut sulwase lekmisa reporter financial more olbira kalulaw. Nila ka piringin wase sira first quarter. Siyang October, on third quarter, ng October mo March. First quarter. Okay. Uncollected tax, $6 million. Mang tiagi del tax el sistema ul makana jakal collecta tax tiagi del doru ringin solve sige del argument lo asi tigel leblal sa mo araw sir malik tiluto lo le tila ela tigel ela gidel blal sa dire kal do tingel wasen ngarian adal mo dia kala import tax atir temer mula payment plan atir mergo maklo klil mer tra araw sel mela igen multirak lala nak muska record ado public auditor atilo da report ni wasen dia kalo tirak lala kamesa sige dia mendia kala amangit ako na sen tial loror te dum ta loror abay tirga dia amal malala tial
tax reform to simplify the process kasi kung tax ra upon importation ra klaro makakolect ring mo 10%. Tell the GR3 la allow ra kung bali 90 days. 3 months. Kung sibelo tra proklele e wale haraw la GR3 ra set quarter end. Ela segi dia ko krisi la GR3. Tell the value added tax avia nguro ollo malel. Sel dula set ya muut tonga ngosen dia. Soril dia bak krisi in mo segi rollo malel sto bringa government sto bersegi. Tel nangin GRT government almo sewa asyo bayra wal financing 90 days. Saya ala sebab metong suka mo sebab. Saya akla boleh lah segi system. Itial dengarnya dia. Ela tiada dia saya mekla la sumun dia kena kamai ko per lagi 10%. O umak ko siya balance of power shift termor tegi dalam kasal nganya la. Udula ala tra ko to problem na problema capital access. Tora udo. Ya kita nggak bicara bangga. Ma NDVP. Go to problem o mendeng udo. Era adra bulu bela giren man mungkin ngalom la telo mesa sei. Sel access mora fund lo spe angeso. Ngarge. Yan suma opera begal tol bebi la bulu tai heyo. Hindi makasal kong bale a control. Era ada mo ultuira klangar tira belsir. Hindi kal ma adar tora dalang ok tam aval sa giren. Seguida kung mesangil wider spectrum at tol. A government critical role ni a ulmtong trataga so da say kimre sa tax malbor nga albu la gegel extra ludo gimra role segura albu li. Mungkora mo ka utokol tokoy. A government uktegal gagro soldas mang a government tasbel mimok le ngin mo dur adra lu magaluro olen guk mo segi del masen dia bes kama maudo de mo do dur kama ai ga mat to gagro sol to number 2 sel guk mo to kala blans olbi daglo law ma ngani adam lakmul wasen argo mal di ngila da blans government talungil al blans ngil operate mo successful ding sel guk para adra blu lo المسوق على 10,000 ang minimum wage. I bet you udalen dia ka other swal blalsa. Ngala mal badalang akla adang atil blalsa or government hindi so de mi amal sitel belum ba uladingat. Ay gigit tobro to mo kauto. Ya laqdo besa adal mosme ul magadaw siyugan amok kaldi amo malakasel barada mo mangkada balsela ka mandi. Ya sum ko gadang tatrogun dia ka adal blalsa ma ada dimong lot kingal adang morolang. Seguida ada giril fundación giril bergi kilometer olbi ma direction na government te government trala yukta kayo tira kradi imong kamo ay sa simpat lang ngil options trala kami kiri tiagi le gumran wasya ngara tara ngartil olbil mi sawad excuse me awasya sukum kasugura akong balir ka masugura ngari edel dartel telan morba enguk mo ataksim Pero ngari umil edil dartel telan medio. Siya ka tinira tokla ad medil ngara ya. Le breakdown akong bali til di medio ora 300,000. Or siyang magrada operator ngil to ka metal o Minister of Finance. Makabla chairman na isen min. Kada magrang rulia imol volume two different tax niya mara. Ka. Ela sele GRT temurulngin adan sugala kira edel dartel telan amo pra GRT tax. Makul kira tra adam naringa imal telo mal setial ludasel molla ek mul wase mo harara ngarba tax mo force mo PGST matenga the consolidation of power mo imal government el mo ticket sebril afford ni ya tara domes ni tele egal trend la egal condition ra lone tak ma se kon privatize ro dia pelawa kukmodal basyo lultuira mal batokol al grants mangeso ay gigit la adra bulu adra natal mention nila ka usak program udulay hospital mablabulis supplemented by malibang subsidized by ngesura sa lidan may ay ga opera watchet dia ka mues ma akolumdas sa sengkal vice president tuma ang direct campaign and transparency makamitir olbira law moto ba tayo gagin toy malbolo tinggal ada era decide set to mora tax and dia mora tax reform
Kaya sebenarnya dia orang tagi kita sebenarnya mereka akan lo udah tolong lihat yang mengatmok yang kata harap telblansen yang mengakrita guna tua 2022 ma 2023. Tidak imora critical factor ng nation dakalo oti olbira lo mal adal bela ro gua dakalo tangaling. Ali kita man makatatan sel po akra a PPUC sap sa dira ara dengi. Masel loan ra ke ASP tele water tera airai color. Sengra lu imbehan milyon le udle. Nato audito centerman lu dior. Sel om makalan mo ra mala le obom kargik le ko mola accident le mal. Ada mo li waikel dobu. Eswan mo ta alak lam na se mal agunay. Abdul belak aklabit resel bolsel. Etermal la suwe. 28 million down ADB. Project based loan. Mela sel mo sa history la igar rogu ma te tere da manik sa igar toy. Kada magalang edri elol mulbuir la sois sel octri matalol bilak pasit ya karula ya matchip pilgut muklikya. Ada kita kadam mo mo tayge da sa condition lon gedel dingu. A onti kal mora adra blur bela ma colleagues olbil ma tel leadership blur bela sa kami abo dungin mes aikal dolab maigal edore rogul se kadgi relger. Etya kadalmu tulme imadro shur mo da asban magalang. Ya etul toy kamdatan mo ger post la question as ngak klagaro sa type of investors. Se mo kadang ni api a east ma west. A east takmulo asay agi invest gale infrastructure kami. Maging wa port kami ma highway kami. Ese Amerika uk masen dia kalil ada kalau ini terkaguk berumat mokrak mongala. Elat tiaguk ADB lo na sen condition ramam. Agi mas kemalo digo mo sel moral ko mo tiagi. Kom chance al ami umar dasub emo harawai gagi. Tidak amlamet mun mom sa adra taxen. Era sel kaldo gurit seguida se lagi del ada tiab lugo de magala. Kadi ko sang ini mbala mai gala mo itorrogul. Amo da kau tutrel olbira gula mali da sibat ka gula da tira ka kalau ul ngababia selva momes ring di beral betul seguido ya la do be sambrigel to soldalo mai satya a champion ra democracy kablo ul mulgorni ma freedom rights ma decisions options at suma this options seguida di beral mom kasai agunda seguida da kadoro ro del gira adra balu leg sum de to ka iron di beral mom wan matu na moda ka pelgula. Atel democracy na moda ka mar democracy, ma freedom of rights. Kamo. Ngani agora imputer ka los teros isul. Ngaka karos ra akong balin mega more than $300,000 a year. Makong balin mega less. I got the long different tax system. So at the lobbies kadang is it expensive to operate tiagi de lure ora ada kadang babayot ng kardi. Iwasya kami aku karat kaldim lang ari. Kasi seguida ul mudam setial wasetiang dia kalbeot toy. Ul makase sel loru lauro el dukwase la garu la el dukmutia mangit. Mangit alla. E bodo betikal wase ga dia kal mangit alla alita tu lauro. Kada bruta ul namin ngalak me pala create pala sirbela. Bado lo alu den seguida undas wasetiang tiang labai mo meringar kita ada ablu bela lat yang mo sperak lu do maklo resources ablu bela maklo time el train ra arad el mombruto tiang ma sistem el gidel mo changer ya computer system el gidel mo changer mo tiang mo dokta igal to blol system mang diso gal edlo se sel tora GRT ada din 90 days the maskaw 90 days will operate and mutul maska another month. Lo ba siya gidel man del mo ngira tax. Siya klo paperwork. Mal klo hindi ay klo paperwork. E ba insatel la kumbali lo si. O operate 3 months. E usper tel imol months and men calculate ay rogu. Tiap del practicing ay kan mo ko dira. E latel tiang akali dulit tiang di senator di malmutul mo oli sel lo si. E lat siya gidel nga PGST el du kwartel opera 300,000. El du kwase te mo pera net income tax. Sing ngakakora tiduli segi de toribyo hindi ko manilo sing ngania bebir agreement travel bela al milgot mokla. Luase oy au dudim au malani net profit. Net profit am kadam nil wase sel agreement dim nakatal wolorol. Akong bale dim nara loss mol mora. Lubong al maadal milur ngal amno de kale sa lubong lose. Nakang nangaragi. Mako di mo sige del mo
wase ela segi del ngara PGS til mohara ora net income tax sing ngara tele le model wase selbong etire kalmo uspegal expenses tire mo bal calculator net income tax til wase to mohara ra klolo bet mohara ra gre Oi. All di ba ke Mr. Tobio ng Morsel tertora tax a tax options lang pen mo VAT, PGST, GRT. Alam mo kasi mo ABC di tax. Ada mo harar min berrao. Adra bulu. Why say? Abay dol ni tringil gidel adra bulu ni to say. Kami mo wais gidel murula la. Gidel sa the raise tax. Me do wais adra bulu sen so mo la bay galu daman more. Maram kom tax ra mam. Mo mo harar lang. Elar adra bulu tahap pirak tungala government tetap mo omi tlaw do ngarget. Ay agum komda say gam ko tutra dagat mo then mo tax reform. Hindi kasi yung tax reform na mo dangali. Selugul ko rin udra laga cost recovery laga liga PUC. Sedra ka sa wakravlu. Al mungut imala government te domes el albuil. Mal tela selbil el mara adravlu. Man sumum la mas ala la alu ra peg alo na ala dengi. Kabom tax rin la sensabel. Kukura angul mortil am gahalik kritik del question. Omom das adong uti ay gidel PGS. VAT. VAT. Ang ay lagi del tokon mo sa ng mawin lagi ng mga almamring lagi. Arwa ara lalu ara dengi ma aklang lagi da musubil gim diliang kasi ngari awal basin telang ngalak kerba metiam mamring arokula. I see. Okay. Era sel original bill. 15 cents sa morala excise tax lalu. 10% taro ko to hindi ka exemption. Elat yalon malala lu. Alor ko tumala concern sa ada say. Ay elaging mo tay gay. Makuro state tong kamle kample. Makukto sa amendment to mo akamo tay ta. Basically sel gimul ko ni ide story. Ela ka sabi mangut ya GRT ay kadamlani mo kadiri ring. To raise a minimum wage sa matak taklong tel expense mo say. Okay, other wala tax exempt. Ya wala otto da remittance tax or daga telu do ng mal klolo do da pilo. Mlaring abil tilo do ang tilo bil as memla siya PPUC el mo tax write off ra GRT. May gas be do one by one. Sumun sama kung bali malobra da PUC, waya let's say kung bali a 10,000 minus sa le era la PUC nakam pe GRT ringin. Mal simple instead of dimigay ko gidel mala ringin mala ay gidel exemptions. Ang malabodo para more option nila buhay. Alit yan na pages. Kita mo yung omes at kaya uri. Naka omes ay gal hearing. Ako omes at kal adal mo ay gal hearing. Misal ko kaya tula si anti katiyang kukmul mo alat yang ungin. Ito na opay aburtak masay. Kabay mo ay yang ungin ang makngit. Ito ba yung mo confused? Kasi mga makuring sila alda doon buwang dibitang. Hindi ako makpitang. Di mo ka tara adal mo lo si tiyang makngit. Hindi ka adal kabalmentro si tiyang makngit. Executive branch sa amlaya ko elwa setya ko tulungin lagi dilo ya ka statement tilo ya ka ngren belang dimla ka imol senator ra public hearing ngara attend ra public hearing guk ngari ang del point of view ni wadi de boda ta ro ko do tiaw ngir lagi sansi diesel gureng sera alda do en la umira cabalmente obrado de lagi dar adre belang Obrador kita akan subus. Kami pesca mutul temem mosa dagil guksuamen mokmong leng akum das mede la lu irmong kita bang. Kam dugil momdas yung ngara sel tiang dim la kugere soan motat sengil tokora. Dia rogil tak semangi di subject ka soan motat sengil. Dia ngakadam das lu asetya. Aul magse yul top de selbile. Top de gil wasetya igidel current system asab edel dia kakartil. Sebenarnya logi tegi dia melot almora gel kita mokongil wasai kama sebenarnya ngoswira blu bela. Ding direkal malda kengel sel wasai kita ADB ma force kita wasai tegi dul gut makli la kan dia kamu mau do. Mga soseng kita dul ko ges auso kana orgo sangalit. Mre tel bat tegi wasai tegi mo spet tila. Agi mre ataksam gamama di saida. Mre Arogur gumama decide gumama ilakal bulu. Sebel di gumama decide tela urela.
Albevira time trigal brula igalo masube toribyo nga ambrula dakal na sila blue belaw dakalo ng lisel tete la blue belaw la sitel tete blue belaw makaralo lowrior mangelang tsaka masang ela seigid ng gigid adlo ng nga senator di mo masi oy diak kasi nga si aklay mo mosbel kloludo dal nga kabilment mosbel kabilment mo seigid ludo ebuk man nga sir tigel udungor tiga udo tigal mabun may mo misal sa tigal man mabun mutuk mo balol lol nga sir tigel ako nga sa seigid ya mangitel mentality do balo bay gire de lo kabilment ablo belo lo sigar lo se tigel mataan basiri kada magrado nga sir tigel kada maswil mo nga urior mosbel urior moswil at klen mo ako nga sa seigid ya bay lagi de mo lang moswil ablo instead of say erenga akademla akado masuklat aksum tirabol guru sira igal clear kada akadem ma igal udo bla galet tir kukmal mutul man waserti akum da sa seigid ya atel gibel modul da sa ul makmal wase ya gume sa igal lo kuilo mlot ngarti ang mol mutra igal taksela ut mara ay get tel current sistema mutmok lagi mataksela lo magad mutmok lagi makum sa tiang mal din mutmok ko seigid over 300,000 more ba? Dahil rogon medio ay kaya kita malmal mga current system. Un magulto ba sa 11 da story ase. Porte ay dia bilasan ng aringi. Edore ay ka rogoy. Edore ay ka rogoy. Lagu nasa sa rebe ay gigit. Iyo mesak ng lakal mentor gid. Uk mo direkal makmal o yung presidente. Terbiyon mo. Gigit finally mla mo masya budget mera megre. Ya kung kaso ay giret magimetel reform na taxel tel current system na rin wase tulmeng gagare na kami mentergi demre tel taxel wase makara musbel lumulur tiang hindi ako bodo makpesat tel bilas la kung nasing hindi na wrong time na ngarat tel bodo makpesat tel bilas mo sele morning sa tele tagal masada tele tong tax reform udole tedre kal admitro sen nakalo na impact rin. Hindi ako musuhul na to. Oh, hindi ako lang na impact rin. Ay ka ko arbitrary numbers at kasi o ya science akmon mo lang. Di ka ginagawa si Silver Rose sa tora sa almort sa PWSC ma a PPUC. E kada mo forecast to sa kasi bang awal dar tela. Kaya gid 28 million in the red. Ngel other o ula sing 800,000 negative. Mang kada dira all makmo mention lo singel garge kilometer cycle dorule. Leng namo dia kal absolute ka sa kamle correct calculation. Pandemic amla o oida ro kulo. Ela tel 11-15 kya lurior gel expert sa da ka tora tax maro. Traga other ADB ma IMF. Traga dre ka champion ko sa good governance. Good governance and transparency ma efficient from nitela tax dollars although why. Se udle di po sa tiyan. Saya ako to close part of the bus at Pelurior. Matumlangon smoda sa yung tax and this Senate Bill number 11-49. Saya mormang lo say hindi mo agi mo makadungo sa yung makaragim spend at Pelurior. Akong das was steps agil the other way around. Kabe mo mungin mesatya. Wala ba tax reform mali ta immoral adam tax sa adra balu. Ya kung tela adra balu da kala mo dakira politicians sa o gi tax kami nga sa sangala. Isel mo mes sa kami trabaho but to kanya disagree. To kala national, ma state, ma BB agencies. Am la mo rin bibila al adam la mo siga taxen. So rin bro al adam mala tax sa lablo bela uk mo lu agel loro. Egel ngarin agencies am karang. Dira kalpon nga oversight ra. Ways and means ra aba Ministry of Finance mo mga nasyasing. Kwa direct di footnote ra on tri orbin mo sa on tri mata. Kumaman la sila ilang present senator sa 5 6 uli sila tel nong 3 mata 10 mo 11 may say agim le say member the tribal ng atia budget by 15% ma 5 regal baby ila ka nga continue budget because agi all agree was it's not business as usual digi mila more said bilang kal president red ang amla osmi sige del kampala mo nga tarogoy e boto sa garogoy ala ko rin sa sing insida pa garogoy PO ese kat magil misal mo sa third quarter report ang expense ading 60% of the S ingilga 75 that means 15% reduction mo ko kalbal to ko ore oy ingilal ba siya nda ka
Mela makadali nga house cleaning kita martaw the tax reform mo 2023. El asel de bora report. So kalmo kada mora report neng kumda sugida avata tilurap trudra seral volya pandemic. Kumda spesial algora metrige kita makada lewera pandemic hindi ako kumda sugida report meto dapat kerja ngari makada surplus setian dulu. Bergulo siya tax collection ma expenditure government tabay reverse. Man neklo a surplus. Masira algo to sois ba pandemic agurang ser gumi mula ba surplus rolable. Malmed ma ngasa sila government mo di lang alda do adim lekul. Lo bitok lo sitial dangariya makit. Langaram kadang morse. Kalbo gina pa. Da kam sulang. To ay gila question. I see. Exactly email ang. Ada tirgan dari itu baru tirgan dari tiap titur. Oh, terang bisa siapa silang. Let terkam level do ringi lagi ngot so isro on tri lol bi. Administra lo batte on sitte ulas molla. Kame dore ri mo dogera chamber marogul wa sengal do swir. Len dia kan better to ipian. Ya veteran former minister salang ka veteran kamadal ma. Amadu ortel urior mal madali. Madu isring. Ding dore kalmare ringi ngadre kumda sengre kulmesa. Power rede maro. Ndre kan one time udra gi dila kan mo netal dur adra ngur bulu ma ndas position te nombre gida dira kada tele per capita income pase kada high income bulu gida adra kada subscribes to that se label tin mer gi gida netal du president termo sa se jadi imolio tengara kala gi dirweb to se gidel daw that's the reality. Mengalam ko dapat to kora outside the lake mo sendiak tia the boring hindi kumla point 3 ngalam sertam ran ngaring ko mal dengir ong trim dagi mo sa drabat I see. Ela gdikun mo sa dri len kadermur tra amok tegatang Maluang ngariam le misinformation mara rablu dak to ngi. say so mom na mo ni bro stop MOIs Dia ako dia mesin luase. Tiang kedemlon mora lebur sa tura pandemic. Kedemlon ngan semasela udo. Ma edibios oke akil pasir komiti tiagi lagi overngin giril malar tiang. Makom na sose namo dictate tergi luase giril mortiang. Ako mangul makase kita imol belu liliak belu. Kita gilngin mo independent belu. Makom na sose ul makmal ilwit luase. All be nakulaw fines that republic tax. Tiagi diase olbi naklula girel subitian mo milase todo bakal morsel sel tingira tigel ado olbi naklula ngara mo arwada ma sel bolo misal la eto ase kabong tiado meserngi len girel mo melasen kyorngi wase tiang mo ngirar belu alu bendia malsu mo ngirar belu tungu dil sukum dak lak dolari ko sa segi dia question girel mer ko mamay say arar olbi naklula wase tialo masu mo ngirar ada belu Igi tanam ngira se dingar wale la se oi morba batak se taksra arogu iling akala ding masara mura port 10% tam gitu ni. Ya agi mau madu mam tirar bibira radra kamite to asi. Aiga seluar mura ending giren merio arala. Kasen ta control sel arala klal lo bangkel ara sto. Dia ka control rangas aklal arala klal. Kita dityal taksa. Kaya rin sa datak, sa aputs. Misal ngutal 10% terpedi na klal loral mo mora endra. Alain, yung mga mga 14%, 16%. Sige dia, to misal ngilan dia ka control dia tel klal. Kita dorur niya dia tel tax lak do balo makring ra ada bulu. Tegir dal bangarnya mo makring ra ada bulu, especially akal lamakar. Altat mo siya mo exempter wakar. Hindi tel Luego me seringi tolbian to me setial number gal di importin va setial mal mi se clotel al millions ti adu 10% ringin mo telaw do de la government indin dia kala sa selwasi gel ngara endra lan al mut al man mo mri Gigi da songorengar. gegi dia mo songo Gigi mal songorengar ka mag songorengar. Ngari ako ra. Oi tele gara taxi udra sel kadmo sometimes kadmo ada mo klam udra bebira ngara gal olbira gal bulu gal stage in soil mo do private udra tam mo feel wala murur loge
Alio tom ela loge le selebot lu le heding alinge answer ro mar adamo ega dia kalbeo to ndi war ngal gra school sometimes adamo mru loge lo setiang wang te telel mangsel om notice rablo se filer ngin mal to kal adal din mo ek ma se eren di kudin nga dalong lim solver ngi leng mal klo ra rengat tel to agunda swe udra tele olvira klo laun ega giren ngani check and balance ringi Waisa muska tra example ra aikale powder aikale morina ka ma prosobi ma simila aikal powder milk and morat tol ora ngal belau tulum da sa sendi ngin mar ala dim not mutai gen man neklo importation ra ge ya bodu ru da tam tigring na sendi ka natural mothers milk ngir malungi ra ngal ge mang tal malom sala da sendi kom di mo beli marwa morina ka marogu Hello balo bot sendia ko pora kaliu ya pora imaliu tidak aya atera patangiu melang kuk ala do balom sen metta setiang ngir e gid lo bulura bulu to kala to ka kuk ngarge ya bodo sa de tonga government temo nga admo government meda segim tong ok ngwa minority ta sendia ka temlak mutrien ngin makamiwa ya ada yem to tira kuk modor rangalang ya kunda singere protector segim de ko blon mention ringi ma abula segim Obo kata protect the minority rights ma religion dalat. Egal tora ul daso. Guk te tuk nakmo musea bes lom sel torni. Alin da kado bes tia sel tia dortil. A seven majority la dortil. Ya four majority la seven. 74 ablu obito. Paisai. Menggundas yang aku, mereka sulit terteal kira lah, amdas ada belum kira mau aware, tertukar mereka ada lomes mui o muur. Ta lelaki udara dia mata kali talul das yang lain kita ada kira Jim Jones. Gak mal mudu osobla, kong osobla. Mereka kata lah gula itu, sekolah memberi mesel gula itu, kami di sobla rogu. Kalau tiam le mui rado, kemar ada tiam le nggak ada ngin belum. Maktimo kerja keluar saya. Mrigel stand for democracy asibang arbelau mangania bitang mabitang nguk taka di bodo rogu di do sesu se di terdo leng selo lo kanya seto so ya dangal olbi nguk taka galom do brad bong di do lu leng expecting change nguk mo mang me suda se tiak kan magalang ul mo se kam uskau kam di mama kala kolta kabe multa bertagi beta ala du ase aku lingi terngi ase selo das de banda story lo to ngam masau la se to marul asbelo to di magalang na se ngiro Adio mokte kasi kami bom dong ok lang. Kamu ngulang batang kami akam. Ekor de satyal kasi kalam karang. Segi dah kunda sabela wagiren morning. Mere satyal budget. Miti tra adragal brul men. Kamu ay sa sengan ngaring. Letra ko te problem kasi kami auditor. Atra ko te problem madya ka audit regal. Performance audit regal agencies, malu states marogoy. Muklongan sang sel. Magita awadi dolar di mingir brevet kalau do se eram dilbongan appropriate ringi se ditir. Dira adra angel moda kalau ngusel benefit se lo mitala do da adra blu. Se white blood sala water tele core air water so gas. Ya kita termal. Kira amo ilam ne ko telek tilura warna gel pathol manam teman. Kalau ni tra ada se wo kerja kalau mamakal. Dia ko mal misaul el derung ako daswen. Ngulteswela tial TMC lo meraluase. Ngirel uldasu rogo ya bodo ungir rogo si. Waktu mo ngil lomdas at the end of the day ngidi amo haratax. Dia ka ada government tadi meloko lo miong din dia ko haratax. Mang hindi swakal mo may kagid el baby rato el mem kada meseleng. Bukod ewara karam la memo. Ya government tamle tuab dul nguaral mamma dengin motmak. Ya ika oma klam dengira ada belau rogo yang PPUC gukme PPUC ma PWSC gukme PWSC. Kakaro sa hangar elel makada. Etira mer melom sa nandil wasega oma da kang mongir kami. Sera lo da kandira katal bolongi de gidel merena. PWSC ma PPUC sera bolda. Ngarngi ardirul wase. Me lak molda karal ma oil no matter what tendia ka bolda. El asel ko to cloud problem rather bela or aklangar rigid nakal problem government problem aklangar rather bela PWSC ma PPUC. Bring la aral bring arading.
Direkal mlaringi ya undasul tilo dra. Akabalmental di mlol gut meklia PPP. Raskojo mlo klol mondai. Tubai adro olbira kalau lagi lo toma kalau bus. Oltial lundasul mo. Tiola bai gel melen gira del mesa igal mo mengel waseng. Ngiri ro ko ila adlo bangel tial kabelment el musu be mo mengel ya rolel mabod turi mul mudul kiralse. Sea ulma koram le impacto tegal teru ruba. المرتيا لسل ديال التورا بتلوغا ديال تورا تاكس سلم لومريغ قبل من التيام لغوت السويس ديال السودانيا فورمال ادمنستريشن سيرا ديسيس فور بانديميك ان التشيرمان راويسن من سامنا سيناتور ديم يا تشيرمان راويسن من الالتاما سيناتور رغباي التلغادي ديول من سلم لومريغ مريلا Bakti refresh at tingin la senator ko ba. Wasa bibiliak murgi da wasa kadmo sibila master di do mal sergi. Magida sel gureng setel al dadu en tigil mo sibila ADB mangira del mesa igar roko im subur roko im neng abot ang ngering matar usul. El al time ng nesoakan ngutial meleng ngaria kimutula melek kergi roko ngaria tublo luldas el molla الملا رمضان أولبيرا خلولاو التكمل دو إيوكلام ذري رسل إيمو يديمو أمام سيل إيمو يقوم داس بين قبل منتل ذكر السيل ديال الجيرل وايسي جيرل روبتويس إن مغول إم سباق على ملتيرا مع المقصاي السيل بولو وايسي أبلا وممدوء المليل من ديال بودا قومرور إندو ريزالت كذا قومرور رسل دو ميو برينيل تقوي كذا قو تيتقان لغاو سيساق مسيل لمغايا ماي روجل ay imol to lik tli mergid loren sa ul mamles waqti gal teru ba galme unfortunately atoktan al amal lari emergency ri atokora compact ul sum kom rigol wainga ke widel de bora balo te widel de boda ribe te widel magrang mabela el alsil sa madangalia dru uler al sela compact free association dia ga adar belaw dia lo dingel waseng ngara telem ya kum dash seguir el te alla gel الافورد المرا روغو الادل اورجنس ديال سما ميل دي تاسي دي غار راول بلو السيل بول بريك تيار روغير السيل غار غار ميسي او مويتا تلغي برين مونو سيرو بالمنتر سي اغورا مليس كلمريا دين غما مر ادرا تي ام سي دي ويرا دو دون سيمبر اك بسكانغار ايرون ادل بو مغو ديم دوي گل سوام مورا كان سكيتو وينتر غان تيل من غاتيان مارودي سلام يا كمان مين ترتل من غاسولين مدري من غاسولين ادرا Belurtia masuk di ruang situ program. Agi medu mertiang leng maigel ludaso segera belol sel do top da aldaso orbira lulang masuk di lado tu osiger sel maungil mar adra belur belam. Di ul magi direkal kuangil medu me toribiong a kautan mensioni segera ludaso molla alwa di belol made el agi ludaso ase albong boltra bilas ngaringin sebab lo mesai gal teblong itu mesro ase ngara ya gado borni. Di ngwadil made el ul magi sel metem di rol do tadi tiang aleng, elang kata kadi dulu tiang ending la rodi malam mo tidak mo do semua dia uri tiang basi, betul belu ngartial sistem. Makmur solah sendiri dan mal mau ngilo meslo se Michael belu ngartial tegi del bat malum tegi del bat sistem. Nguangara terus lela terus okra gel belu. Marinya albu, tor masuk gel albu lalu bendia. Kerel salmal klo albu mau tidak klo migration dah. Gel belu lo si kau ngila terus okra. Makwadi duli segede leng kita malmlo umrara blura brigel makatri sia constitution ergidel wadgora amne madel ringi lo mesra brigel kadang har segede wasi kada manno brigel mortial tora compact mkado segede lo kado umrara brigel mo panel lo bangel magno bring langi lagi tersel mlon mu melatal kirikan moase matial bata mereka ngarinya telin nama satu tial bata lu ben dia katu ngarikel sistem til liak belu guk musa daigel sistem til dia kalau satu tial bata ya mang aku adi dulu segi le ngase kita wad koram lamo tuir tigel adr ngara aikel belau dal alsel belam lu lagi stadi me asel lagi dah ngir kami mulai awul makasim narlel olbina la raseng stadi nama motmok di kita ul mesubil wase tiang ngir regi malu ben dia
Kadumor sel question tigil na adro albira nga mo arwa tamamla. Sel gel wase. Ti albil albang aringi. Ti albodola aringi. Mo ngira ad belaw. Alu beng mo brao dal mo adro klar ad belaw. Alsu mo mo brao dal klar ad belaw po bere. Eki do bor sel o sigel sel. Bodogat makling mo ngira ad klar ad belaw. Mandiga eki di akbutu al bringa sular bekladra. Nasabil nga niya telin mo rin sa telpro. Program man sila. Bas ka TLM ando. Sula Mr. Toybiong agel blem dilong la akali garigi dal misal la edal uk sel misal la blals. Sia la mosibila amar. Di awal makmo ase gire dal mosoro udle mongil misatial toy. Leng dio sisul kamiti ko modeng sadi dolong le tak masen mal dimula da blals. Mongmo auto kai kal toy. Ela adra blu ada kat sil gumda senda lu da bablu. Amred maralla ngania cloud to la di dolong le. Gumda sendi wa adra la albornya ambiguity em stop. El lobby el mongi. Seguida ku ngaka proli tersegi. Ya treka ada treka ko di so Mr. Torbio. Isa 2005 ni gombre ka tele July 9 constitution Nge mal remember mak tol malokori no ase set tegingem no ase. Agi monga udega kalwas e ko marre da ma. You know like tiak slebe largi mak lebe largi. Ma adal kuk mara balut ngara plel se kuk mo respected tir tral quali del morni udegale sel kuk quali independence regi ma kidel dictator future regi tel doru ringi aseng waya laga da sat tel other side om ni telaudo e dimral budul sel ma se sergi del ladro maski daudo da salagam sok ndegi beskautya inong adal maskawa gangol nga serga dan swat chance rak ngara ringi ela sel mo kana mention na kampak taka brigel malo print out do maset tiagi da so mas kami da kasendia kan mani ada ka sura do nga server apdu nuclear monglo say the 7 times ngra mambrigel asbel gonge ityang akuk maligian sabel ela sigda da do ngari mungil doger le edimi mru lo breden nda ka do la sang maknit ngid ya mo choose la sang yang main dia tel malela warren suwer tiagi mo ta kadam la propose sem stop payment leguk self resolution o lingita se kam stobe bodongil me saikal lo ura saigang mil kasa tang leguk mol man sidat piang e raise tax e ko psitel bolube e ko leguk lengali leguk nak mul waseng elm dita pasim se bolo ura la adia ka dangat piang ay gunda seng drekal abuna to udleng ma adra o urak ma seng raise tax mal bornya alabung e ko mlamay migmiw yakuk mo on ngasir ada bla mo ngaburti Ela tiagi selmo last tingkal ada igan amist udera Mr. Kevin O'Keefe como checker sel iga chamber selong do mal mora se ula bangal al dalal en mul wa saiga dio urul gi moto di etenda iga o ur romiu man som ko momes se sang mornya awana ngam tar sulum tura sa imol dal marak e bongin pomungil masatya Taka dia kan force gi gila digid lo batter do dengan akrik gila digid mal mal lagi Gidi am lo man sir. digid udre malingel expert helper other vela or nasera USA marogui nge ya mam lo las neng mul wasai ai gang agi du the swam magyoto dengar liuleng at the end digid da sign ngidi ya digid mal tegid malu ben digid lo sobel lagi mang balaka do akulito se la kam ire ngidi mutling la boy malu ben tulut kel mo agi ngalo gi wasengkyo dul wasental akto ko telen tal expert ta dilu nga e ka ul do ludo do rabu am galang mo hotel do swim on man sel sum ngaringa ngira man mola ya bol decision ki make you have to be accountable bakti ornita se bo mesa se digara chamber imre cycle tinga la okay mal towards the end na say po mo say galo or and work them out tomorrow din mo selungin mag sedi tran mal mal se la say tiang mo yu attack sa tang condition ralon isegi do adra gat makla kamiti Mablur bela rogi lo segal mal gidel gir. Seguida abodo ngala insertingi engya me toka option sa tuo. Sura Mr. Torbio. Dia ko mal misaul teru ruba ke el dirakal so mal di mal di kal fruto miskor. dia masulang ay ga mal di el dadakal wuk mora bebira el ber wuk tiblangi ko meeting inom sa da tegil to kora tax. Amne garil meranga ko si. Mati ako mamrurungin mo kalit tayo ludo dum morger. Mo bring git o ngeringi leng tiang un mo dum rurungi abi ko setial blals. Dital segida. Dital segida klolu la un mo mamrurungi di sa ka segida. Todo nglar beklado ase.
Gide del mal mo korgi kalau misal tial wase. Tiang kada merurungil moral ada bela lu kada merurungil moral. Mangumda sa tial blal sa dira kal sepeda mo korgo dia expense gide mere tial blal. Mangumda segi kada sepeda moral. Woi. Di segi dia kemutuan bang asuna terbiong ma berkelada masih belum tiang sulang. Ya ko man sulang ya. Ate alla mora ngidil senator mangidil adal. Lolo reng ser kamam me kuk ngari osngel mau diswel girela. Ay gal tublol tukora tax la blur belo. Kyo moral wasi seya ale bangalet ar adal belo rogo yung aknesyo ta tiraga to nge dire sebegel extend la invitation or mora ngidil ad. Adra boy ngari kuk comment terngel girel. En sabi mi ul koler nga kamalu ngom koler tial bla agi aren serengin mo. Fisel klaumrar kamam a governmental dekera alsela governmental kider rogo. Ikudul tuira watemela wasi kadam mot keringin mor badat lo tirak ra ulgar wil angal ngarba dios mar adra bulul dekera alsen. Seya ul makim rurat ya. Koman sa terong yo moral wasi ang lam lania ta kausi sa keringin el alitasis. Me igom serguk melsande. Sudah.